abangena bejabhile uphuma bejabule ngikhoshile maNazaretha ayingikhoshile mina yeah nase nqabeli basenhlakazi kanti uThixo ufihlele ukhulu yeah ufihle ikhena abangena ngifile yeah labona ngoma kusezindeni saleyo nto kodwa yey athi mayiswa ehomisi thatha asazi lapha kodwa ngathi ebusuku wanya Nkosi asazi usaphi ngoba ayiphuma incwadi enkantolo ani inkantolo mina ani incwadi enkantolo usisilone bantwana ngika yini le bamkwethu ubani lona oseke mayiphume homisi zithi kwakunamaveni ama-tear gas ngaba ngisho bhova hayi isilwane sathi ngekhona sawasonke ngekho sabuya sawa ngekho sakhona sasiqonda kancane phelilanga eyalapha enkantolo no kahle le phambi kwethu iyasinda khona ingoma yayithi bengihleli ngingazi ukuthi umkoloni usefika hayi man wabani mhlayiswe backstage irecord awuyapho wena awukubranti I know it's terrible bangeleke ngiqhosha wangimeni nongoma umhlabisa thina baba ngoma sawa nenhlanhla bamkhulu watsaphuna isithole sakwaShembe nana inkosi uhlanga umhlabathi
sathatha isihlalo sakwaShembe uAntuzondi waba indlunkulu esilo khona ngoma engumone ngoNovember muhla unya lezulu longena phakathi kwabuqa wesilo nakongathi nangathi phose phakathi ngapho hey wafika wathola phakathi ongcwele uthola isilo sathi sisilo sathi hayi sengiyabona kanti uShembe kuwe kanti sathi ayikhona uShembe uqa hayi angangigabazi abancele hayi bancele mina mfowethu abusizwe ngikhale manje ba